Manchester United, Man United itangira umwaka wayo w'imikino ku mukino wayo wa mbere iwutangira nabi cyane rwose urana ikipe ya Hull City itsindwa ibitego bibiri ku busa. Ni ku mukino wayo wa mbere w'irushanwa rya English Premier League umwaka wa 2026-27. Ikipe ya Hull City tize Manchester United ni ikipe izamutse yo mu cyiciro rwose cya kabiri, nibwo yarigarutse mu cyiciro cya mbere nyuma y'imyaka myinshi cyane rwose itagaragara no mu cyiciro cya mbere. Iyi Man United iziziki, Man United bigenze bite ko umutoza Kure yari yasoje umwaka w'imikino wa 2025-26 akomveka aho yazbashije gushyira cyasugarura ikipe ya Man United mu marushanwa yo ku mugabane w'Iburayi ariyo UEFA Champions League. Bigenze bite rero, habaye iki n'iki cyabaye? Ese ubundi amateka avuga iki? Ese ubundi ikipe ya Man United imaze gutsindwa imikino ingana gute ifungura umukino wayo wa mbere? Ibi bintu bikomeje kwikurikirana ngira ngo ku bantu mubyibuka murabizi neza ko umwaka ushize kuri match ya mbere n'ubundi bwo twayita match ifungura irushanwa kuri ikipe ya Manchester United yarehoye n'ikipe ya Arsenal itsinda igitego kimwe ku busugiye cyatsinzwe n'umusore witwa Ricardo Carafiori ku gitego ku mupira mwiza w'umutwe rwose. Icyo gihe ari kuri corner arazamuka rwose atanga umupira Ramenzi arawumuterana, igitego cya mbere kiranyora. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko ikipe ya Manchester United ubu tuvugana mu mateka yayo imaze gutsindwa match 7, uvuga ngo imikino 7 kwa kundi nyine uvuga ngo ikipe iratangiye ikinnye umukino wayo wa mbere imaze gutakaza imikino 7 kuva yatangira gukina ikizwe umupira w'amaguru ariko by'umwihariko mu buryo bwa internationale, aho match ya mbere yitakaje mu mwaka w'1992 ndetse n'93. Icyo gihe atsinzwe na Sheffield United ibitego 2-1. Hanyuma none umwaka ukurikiyeho w'93-94 irongera itsindwa na Norwich igitego kimwe ku busa. Hanyuma none 95-96 itsindwa na Aston Villa ibitego 3-1, ari nako kandi byongeye kuzamuka muri 2004-2005 itsindwa na Chelsea. Iyi Chelsea yararyanaga cyane ngira ngo ababizi murabyibuka yuko iyi Chelsea mu mwaka wa 2004 yatwaye kino gikombe 2004-2005 yatwaye igikombe cya Premier League, inakora amateka adasanzwe atarakorwa n'indi kipe yose yo kuba yarenjijwemo ibitego bike cyane mu mateka ya English Premier League. Byaje no kongera gukomeza mu mwaka wa 2010-2013 irongera itsindwa n'ikipe ya Everton igitego kimwe ku busa. Hanyuma mu mwaka wa 2014-15 yongeye gutsindwa n'ikipe ya Swansea ibitego 2-1. Biza rero kongera kwisura mu mwaka wa 2021 ubwo Crystal Palace yatsindaga ibitego 3-1. Hanyuma rero indi ncuro ya 8 yaje kuba iyeje undi kuri Arsenal ubwo yatsindaga igitego kimwe ku busa cy'uwitwa Ricardo Carafiori twavugaga. Ariko nubwo ibi byagenze gutya harimo ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya kuri Man United. Ni iki rero? Ukuvuga ngo iyi Man United hari match byibura 3 cyase imyaka 3 yigeze gutwaramo igikombe cya shampiyona ariko yatangiye itsindwa. Ucyumve neza iki ngiki kuba nyine ikipe yabatangiye match ya mbere nk'ingiyi yarangiza igatsindwa. Harimo byibura ahantu 3 iyi Man United yaje gutangira ariko kandi bikaza kurangira itsinzwe match ya mbere ariko kandi bikarangira itwaye igikombe cya shampiyona. Aho ni mwaka wa ryari? Mwaka w'1992 ndetse n'93 ariho nakubwiye iyi Man yatakaje itsindwa na Sheffield United ibitego 2-1. Icyo gihe Man yarasuye Sheffield ahantu Man yaraje itwara igikombe. Indi season ni 95-96 uyu mwaka w'95-96 nabwo yaratsinzwe na Aston Villa ibitego 3-1 ndetse hano n'ubundi iyi Man yarasuye Aston Villa. Hanyuma Aston Villa nyine itsinda ibitego 3-1. Uwo mwaka nawe 95-96 nawe yaraje itwaramo igikombe cya champion. Undi mwaka rero nuwo mwese mwibuka cyangwa se wenda ndavuga abasanari bakuru baheruka ni mwaka weje mu mwaka wa 2013. Uyu mwaka wa 2013 ngira ngo murabizi neza yuko itangira match cyase abatabize nawe babwiye match yabo yafunguye cyangwa se yafunguriyeho bwa mbere barahoye n'ikipe ya Everton. Icyo gihe Everton itsinda igitego kimwe ku busa. Ubwo rero icyo gihe n'uwo mwaka wa 2013 ari nabwo umutoza wari umaze imyaka 27 w'uruzwi izina rya Ferguson ndetse n'ubwo baracyari ko n'umusaza. Uwo rero Ferguson niwe uheruka no guheresha iyi Man igikombe dore ko ubu ngubu washize imyaka ifata 13 yewe uyu nguru namukurangira bitangiye umwaka wa 14 itarakora ku gikombe ko icyo gikombe nicyeruka ubwo yatsindwa n'ikipe ya Everton ku mukino ufungura bikaza kurangira ikipe ya Man itwaye cyangwa se iyo title race ariyo itsinde mu mwaka wa 2013. Hanyuma rero kuri match irangiye mu kanya gatoya aho iyi Man itsinzwe n'ikipe ya Hull City ibitego 2 ku busa. Mu byukuri urebye
Michael Carrick yaragerageje gupanga Man U neza mu buryo bwe kuko yari yapanze system ya 4-2-3-1 mwiza marafitemo Sen Lamens ngira ngo muramuzi n'umubirigi ariko ngewe numva ntemera cyane kwa ko ugiye kwitegereza neza uyu mubirigi abakurikiye imikino y'igikombe cy'isi yabereye ubwo nivuga ni imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwabonye ko uyu Sen Lamens ari umwe mu bantu batumye ubirigi butaha mu buryo budasobanutse kubera ko uyu Lamens hari umupira bamuteye ntabwo ajya agira ikintu cyo gufata umupira ngo awugumane usanga nyine afite ikintu cya combative muri vuga ngo uyu mupira ndawufashe ndawugumanye birakunze oya baroza zose agenda ziruka no kubona barebye match uyu munsi igitego cya mbere cyari uburyo yararutse umupira cyase atarawufashe ngo awugumane hanyuma baramusonga igitego kibasha kujyamo ariko Sen Lamens zina ruri mwizamu hanyuma kuri gatatu ari gucaho umusore Luke Shaw mwongereza uyu Luke Shaw nawe ubona ko asa n'asubiye inyuma cyane kwa kubundi Luke Shaw ari muzima mu ikipe y'igihugu y'Abongereza Three Lions wabonaga ari we muntu wabaga ari ngenderwa ariko urabona yuko muri uyu mwaka ntabwo yigeze rwose agenderwaho hanyuma rero kuri kabiri hacaga umusore Mazirawi ariko uyu Mazirawi nawe umwaka ushize wabonaga urwego rwe ntiruzamuka ntabwo ruvaho ruri azamuka gato agasubirayo akazamuka gato agasubirayo bona Man ifite ikibazo cya defense cyane mu bwugarizi bwa harimo ikibazo hanyuma umutima wa defense harimo uyu mwana Heavens hakaza ndetse na Harry Maguire uyu mwana Heavens we yavuye muri Arsenal nibyo ni umwana ni mutoya afite tara ariko ko waza ukavuga ngo uramugenderaho aguha igikombe rwose ni ikintu kigoye afite tara rwose akina neza uburyo ufunga imipira kwikubura amaso akayitanga biragara ariko za baro zo kumitwe nk'igitego cya kabiri hari City tsinze cyari igitego cy'umutwe witegereje neza ku buryo Maguire yari atari mu mukino byari byoroshye cyane ko uriya mwirabura witwa Ajay aprofita neza cyane abasha gusimbuka asumba uyu mwana Heavens amutsinda igitego cyiza cyane Lamens zinamenye ko bigenze hanyuma rero hagati mu kibuga babiri ni Andre Santos ndetse na Yuri Tielemans Andre Santos umwana muto ikipe ya Man U yakuye muri Chelsea ubona ko nyine nawe biraho Premier League urumva kari ari mu nzira zubaka ngewe numvaga ko iyi Man U ari ikipe bikomeye cyane yo guchallenginga ku gikombe muri sezo ariko mu bigaragara urabona yuko ntabwo rwose biramutse ari ibintu ndabona bitakunda abafana bamwe namwe ba Man U batangiye kwiheba ari uwo mbonye nyandikiye ngo ibintu ngo bikomeje gutya ngo ngimani ngo yazatwara igikombe mu myaka 20 iri imbere hanyuma rero Yuri Tielemans zibongera muramuzi yavuye muri Aston Villa ariko mu byukuri yaje ari inyenyeri ariko ndabona neza hano Old Trafford bigiye kumunanira ko ibi bimeze nka mudugudu wicaranye n'abaministiri kuko umupira wanza wamunaniye kabisa umupira wanza wamunaniye hanyuma batatu rero bandi bari bakurikiye imbere gatoya harimo Patrick Dorgu hakaza Bruno Fernandes ndetse na Bryan Mbeumo hanyuma uyu Patrick Dorgu ngero murabizi ko umwaka ushize ni umwe mu bakinnyi beza bari ngenderwa mu kipe ya Manchester United ariko wabonaga yuko nawe hari amasomo mbega atarafite uvuga ngo ukurikije uburyo twumva ikipe ya Manchester United igomba kuza guchallenge ku gikombe muri uyu mwaka ikaba yatanga akazi Patrick Dorgu urebye umupira yakinnye ukareba ikarita y'umuhondo yahawe habuze gato nkarabona umutuku mbona ko rwose atari umuntu uhagaze neza ku rugero rwaba none ngenderwaho witegereje urabona ko ari hasi kabisa ayo Bruno Fernandes ni umusaza yagize igikombe cy'isi kibi nubwo mu byukuri yari yabaye umukinnyi w'irushanwa umwaka ushize akaba top assist mu mateka ya Premier League ariko bishoboka ko imbaraga zamushiranye ahari birashoboka yuko akagozi kagashoka karagudutse umutoza akaba atari yarabimenye wenda ariko nge ndabona naba ari we muntu uzaba ngenderwaho kabisa ntabwo birafata irangi nabonye ari ibintu rwose bitakwizerwa nyuma no Bryan Mbeumo we ni bisanzwe urebye umukinnyi waje avuye mu kipe ya Brentford akazwa kushiza gakonveka akagaragaza ko ari umukinnyi wa approva kandi wabasha kugira icyo akora by'umwihariko muri Swad ariko urabona yuko ubu ngubu ntabwo nawe byari byaza neza gusa Mbeumo arafata umupira akabikora neza nka Mbeumo ukabona yuko nyina n'imitandukaniro ariko kandi nanone ibigendanye no kuvuga ngo final action kuri Mbeumo urabona ko uyu munsi rwose yari yayibuze wenda ubwo byasa ko twamutegereza ubutaha hanyuma rero Mateus Cunha niwe waruri kuri attack ariko mu byukuri Michael Carrick ikipe sinzi wenda uburyo akuvuga ngo ufashe kunyumukize kuri attack ufite igisuka cyawe cyangwa se umwataka wawe wiguriye nta kindi kintu aje kugufasha kitari kuvuga ngo aza gufashe muri urwo bwugarizi ntabwo rwose sinzi ko wenda mbyumva wenda ubwo namwe abasanzwe wenda mukurikira cyangwa se abasanzwe wenda mukurikira ikipe ya Manchester United ndibwirwa namwe ufite ko mubyumva wenda mwaza kugenda mutubwira ariko icyo nkubwira nuko rwose
uyu mutoza Michael Carrick ngiye ndabona ko rwose ikipe ntabwo yayipanze mu buryo bwiza ugereranyije n'uburyo yagombye kuvuga ngo uzanye Mateus Cunha ukamushyira kuri attaque mu byukuri ufite Sesko ndumva nta gisobanuro bifite mu byukuri nk'umuntu washakaga gutsinda cyangwa kuba yacyura iyi match. Hanyuma rero nubwo byari bimeze bityo ikipe ya Man U ndakubwira ko hari imvune yari ifite Hilton buriya afite imvune ya knock, hanyuma Mason Mount ntabwo mabonye afite buriya imvune ku kirenge, hari imvune yagize ku kirenge ituma atabasha gukina neza. Hanyuma Emmanuel Garite nawe afite imvune mu marigama, hanyuma hakaza Matistrait nawe afite ikibazo ku mugongo. Hanyuma rero Amadi Diallo afite ikibazo cy'akanoko kuntu nawe ntabwo ameze neza, nuvuga ngo izo nizo mvune Man U yatangiranye. Hanyuma rero icyo mbaza wowe uko wenda wowe ushobora kuba ari ubwa mbere wenda urebye Premier League, reka wenda nibariza abasanzwe bayireba mu byukuri urabona iyi Man U yabiri kugana he, kuko witegereje neza imikinire yari ifite ukareba uburyo yakoze, ukareba kuva ku munota mbere kugera ku munota nyuma, ubona ko rwose iyi Man U yari iri hasi cyane mu byukuri. Mbona ko bibazwa umutoza, bibazwe nde, bibazwa ikipe yose muri rusange, bibazwe niba itsinzwe cyase igatakariza ku ikipe izamu rwose ibi ni nabyitagaho mamuno. Ubundi ekipe ya Man U ikindi wamenya nuko n'ubwa mbere mu mateka yayo itakarije ku ikipe yari izamutse, n'ubwa mbere mu mateka ya Manchester United itakarije kuri ekipe izamutse. Ubwo no kuvuga ngo urumva ko ibi ntabwo ari ibintu byoroshye rwose. Wenda Michael Carrick nk'umutoza reka wenda turebe uburyo yagerageza akagenda kubyita, ariko mu buryo bugaragara ko ikipe ya Manchester United rwose itangiye nabi cyane, kandi nyamara abenshi twabonaga yuko ari we muri vare ukomeye wari uhari uko bari kubuze gucalenjinga kuri ekipe byibura ya Arsenal. Reka tutegereze Man City, tutegereze na za Chelsea turebe, ariko urabona ko Man U yo biranze rwose, akagozi kagudutse rugikubita. Umwenda w'ibitego 2 ikabiri muri 2 za nyuma ubwo ni muri 3 za nyuma, kuko ye baba we yewe mutabare rwose rutangiye gucika, ikiraro gitangiye gucika rugikubita kabisa. Reka rero nizere ko umeze neza cyane, twe tuba duhari kugira tubakorere iyo biva niyo bijya. Hanyuma mukomeze ubane kandi mudukurikira muri Imana bane namwe ibiniro byacu nagaruka. Je nitwaga Kure Jambe the Classic, amara Imana bane namwe. Shalom.